Tugas beli mengadahi iloh komang mulai ke kampung halaman hias tonajo berjalan rasayang selak kampung menuju gunung nanging tusing entone dadi kenangan anggap saja beli adonin secan yang widi asri desa nadi semanis para sadine iloh komang irengang gandeng beline iloh komang ngatut tresnan beline kabeh ning adi dadi saksi tresnane tugas beli mengadahi iloh komang mulai ke kampung halaman hias tonajo berjalan rasayang selak pangkung nyuju gunung nanging tusing antone dadi kenangan anggap saja beli adonin sejan yang widi asri desa nadi semanis para sadine iloh komang irengang kembang beline iloh komang ngatur tresnan beline kabeh ning adi suksema hangadi nijani beli magending kidung kasmaran hina yang tresnan beline kabeh ning adi bungan kena beline makalo gadi ngantos sang surat adine napi ke adi sampun ngelada menang buka cicing ngantos sang segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantos sang walesan surat adine kadirasa kegambang kena beline abi buka megantung tanpa canda lihatin beline tua temuan adine di jantung beline itu masih ada adi ini ngadi tu sing percaya belasu bertangkah beline suwe sampun beli mengantosang adi walesan surat adine kadirasa kambang kena beline adi buka megantung tanpa canda
Reng kempang suwe sampun beli mengantosang walesan surat adine kya dirasa gampang kena baline buka megantung tanpa cantik suksema